Good day, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 12, verse 22 to 32 in Urobo language. Obi Matthew Uyobi Ronyi Ikwive Owo Ronyi Ujegbive Rite Ogbangbive Owo Jegbive Etin Edemu Okwu Ovu Ruwu Erire Idebulu Wore Orweru Kugbe Odiunu Odesiwu Odenyu Emi Odata Ota Owo Jegbera Odegbe Ikwu na Ejobi Unu Anyidatane Onana Dia Omo Ri David na Owo Jegbeni Eke Vovu Oturi Farisi Wonyo Anyidatane Okwo Nana Di Gege Ge Idebolo Eke Vovu Ve Ogaga Ri Bezibo Oloture Idebolo Owo Jegbinyurin Onworien Iroro Rai Odatake Ayene Uvie Da Gare Omoboroin Kohra Orere Dawoso Omoboroin Koshe Owo Jegbesa Odadiane Idebolo Dage Idebolo Via Yo Gare Oma Komavo Uvie Roin Sewo Mudia Owo Jegbibren Odadia Ogaga Ri Bezibo Mewo Ge Idebolo Via Ke Ogaga Re Onu Imore Owa Rawoge Owa Ovu Gbebrorie Yena Owo Jegberin Eke Vovu Odadia Erire Ogene Mewo Ge Idebolo Ye Uviere Ogiwu Te Owa Omare Owo Jegbirin Mavo Okpo Wosaro Umewire Ogba Rode Miu Emuroyin Koka Gba Ogba na Tami Re Oboroyin Kite Emuroyin Miumi Owo Ogba Okpo Rove Owe Obo Yowo Sowe Okpo Rove Owe Gbeje Koko Yohra Kufia Owo Ogba Gbovo Erina Metake Owane Kumwemu Re Ikwo Ruru Ejobi Ewo Wonwu Eke Vovu O Ruru Umwemu Kmahin Eri Ofafuna Ese Wonwu Owo Ogba Gbive Kokwo Rota Ota Omiomiomi Kmahin Omore Okwo Ewo Wonwu Eke Vovu Orota Ota Omiomiomi Kmahin Eri Ofafuna Ese Wonwu Bekobiru